jaku i postojanu, bosansku, taman za čuvara kapije na istočnom bedemu Bosne. To je ja skoro cijelo stoljeće imalo i svoj formalni oblik, kao kasaba, a janluk ili opština. Mjesto uz plahovitu rijeku Drinu gazili su svi oni koji su htjeli pregaziti nju, rijeku koja je uvijek bila granica između država, republika, pravoslavlja i katoličanstva, dobra i zla, istoka i zapada. Svako bi malo s ove, a malo više s druge strane Drine janjarcima objašnjavao ko su to zapravo oni i šta su. Nisu rijetko u tom objašnjavanju posezali za kamom i puškom. Ali ti stameni čuvari kapije, ti janjarci, pripadali su samo sebi, u svojoj napaćenoj, ali i herojskoj janji, u domovini Bosni i Hercegovini. Čestiti i otvoreni, ovi ljudi su uvijek putnike otvorenih ruku dočekivali. Mnogi su to zloupotrijebili pa ih i prevarili. Često ponižavani i smijavani, ovi ponositi Bošnjaci ipak nikada nikoga nisu izdali. Nije bilo lako ni roditi se ovdje. Ko su današnji janjarci? Ko su im preci? Odakle su dolazili? Šta su sa sobom donijeli? To nikada nećemo tačno saznati. Ali ono što znamo jeste da je janja od svog postojanja, pahaman i jedina na Dunjaluku, čak 7 puta naseljavana. Prvo naseljavanje je bilo kada sa Osmanlijama, osvajačima, dolaze muslimani i pravoslavci iz Sandžaka, Crne Gore i iz Hercegovine. Drugo je bilo nakon poraza Osmanlija pod Bečom. Tada u janju dolaze protjerani muslimani iz Mađarske. Treće je bilo krvavo naseljavanje, jer tada srpski ustanici 1804. godine protjeruju prvi put muslimane iz Srbije. Nije ništa mirnije bilo ni 1830. godine, kada sultan Hatišerifom određuje da muslimani ne mogu više živjeti u gradovima po Srbiji. Oni koji su imali zemlju morali su je prodati Srbima. Tada u janju dolaze protjerani muslimani iz Lešnice, Sokola, Loznice i Mačve. Janja je na početku srpskog ustanka imala oko 100 kuća, a samo 35 godina kasnije, nakon 2 krvava protjerivanja i ustanka, već je imala oko 400 kuća. I u 5. naseljavanju dolaze protjerani muslimani iz Srbije, iz Užica, bježeći od srpske kame i sultanove ponovne izdaje Bosne, jer tadašnji sultan daje dozvolu Srbiji da napravi svoju pravoslavnu državu. U zapisima se spominje da su, kada su krenuli transporti, djevojke ispred poznatog Bešlagića Hana na visoravnoj zvanoj Terazija u centru Užica zapjevale pjesmu: Oj Užice, mali Carigrade, dok bijaše, dobro nam bijaše. Kroz tebe se proći ne mogaše, od čošaka i od čepenaka, od momaka i od djevojaka, od divana i od bazardžana, od zumbula i od karamfila. U 6. doseljavanju koje je bilo ekonomske prirode, u janju krajem 50. godina prošlog vijeka dolaze Bošnjaci iz okoline Bratunca i Srebrenice i naseljavaju se većinom u Dugom Polju. I u 7. nepravednom naseljavanju prvi puta ne dolaze muslimani sa istoka, nego Srbi sa zapada, iz današnje federacije, iz čak 28 opština. Njih oko 17.000 protjeranih naredbama i prijetnjama svojih vođa tokom agresije, a i posljednje. Oni muslimani što su sa istoka protjerani u janju, uvijek su preko Drine bili zagledani u ravnice i brda Srbije, svoje zemlje, godinama kujući nikad ostvareni plan o povratku. Mnogi su ostali u janji
a mnogi otišli dalje na zapad u dubinu Bosne, planinama i dolinama rijeka u potrazi za tišinom i mirnijim snom. I danas, rasuti od Sidneja do Otave, od Kalifornije do Berlina, od Pariza do Osla, oni su prije svega janjarci. Gdje god bili, čuju žubor svoje rijeke Janje, šum Drine, zvuk svoje rodne grude. To je zvuk blagog sjeverca što Janjom puše zimi. To je pjesma cvrčka pod vedrim podrimskim nebom. To je momačka i djevojačka pjesma u plodnu jesen. Janjarci su radišni, valjani, uvijek čestitih, ali i žuljevitih ruku koje neće da napuste tek tako plodnu zemlju i janjarsku rodnu crnicu. I gdje god bili, gdje god da su se našli bježeći od neprijateljske kame, janjarci pod noktom svoje duše nose ono malo crnice svoje rodne grude. Tamo negdje van Janje rođen je i Muamer u San Joseu u Kaliforniji. On voli za sebe kazati da je janjarac iz San Josea. Kao i naša Neila, rođena u Beču, koja za sebe voli reći da je janjarka iz Beča. Njima i svima ostalima mi poklanjamo ovaj film. Ovu uspomenu sa željom da nikada ne zaborave mezarja svojih roditelja, djedova i nena, svoju Janju, tog smaragdnog heroja, čuvara kapije sa istočnog bedema, jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.